мо дар арафаи рӯзи энергетика қарор дорем. Бинобар ин мехостам шахсан аз номи худам ва аз номи ҳайати эҷодии рӯзномаи ҷумҳурият шуморо ва дар симои шумо тамоми кормандону мутахассисони соҳаи энергетикаро ба рӯзи касбияшон табрик бигӯям. барои шумо рӯзгори осудаву обод ва меҳнати пуршарафро барои пешрафту ободии Тоҷикистон таманно дорам. Саломат бошед. Ташаккур барои табрикот ва бисёрам хуш омадед ба Вазорати энергетика ва захираёт. Ташаккур. Муҳтарам Далер Ҷума, пеш аз оғози суҳбат мо мехостем суҳбатро аз як хабаре ки ба наздикӣ расонаӣ шуд вобаста ба ворид шудани Тоҷикистон ба системаи ягонаи энергетикии Осиёи Марказӣ оғоз намоем. дар ин бора 2 декабр дар конгресси 2 Иттиҳоди Авроосиё дар шаҳри Москва хабар доданд. хуб, мехостем бифаҳмем ки ворид шудан ба ин ҳалқаи ягонаи энергетикӣ ба мо чӣ медиҳад ва оё Тоҷикистон бо ҳамаи он захираҳои гидроэнергетикии худ метавонад ки дар минтақа ба як кишвари асосӣ содироткунандаи нерӯи сабз табдил ёбад. яъне бозори минтақа чунин имкониятро барои мо медиҳад? Ташаккур. Албатта хеле ки ҳамагон огоҳӣ дорем. Вазорати энергетика ва захираҳои хоб ҳамчун пешбарандаи сиёсати обу энергетикии ҳукумати кишвар мебошанд ва дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва қарорҳои супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар чорчӯбаи ӯҳдадорои вазорат, яъне мо сиёсати ягонаи энергетикӣ ва самаранок истифода бурдани захираҳои обиро пешкор бурда истодаем ва барномаи аз нав пайвастшавӣ ба низоми энергетикии Осиёи Марказӣ ин 2 соли охир амалӣ шуда истодааст. лоиҳа характери регионалӣ дорад ва дар ҳамоҳангсозӣ давлатҳои ҳамсояи Осиёи Марказӣ ин кор пеш бурда истодааст. нақша дорем ки аллакай соли оянда ба низоми ягонаи энергетикии Осиёи Марказӣ пайваст хоҳем шуд. албатта ин аз нав пайвастшавӣ аст, яъне дар гузашта то соли 2009 Тоҷикистон дар ҳамин системаи ягона иштирок доштанд ва ҳозир мо бевосита корҳои техникии таҷдиди сохтмонӣ бурда истодаем барои пайвастшавӣ дар ғарб ва шимоли кишварамон тариқи хаттҳои интиқоли барқи баландшиддат. ва албатта бисёр муҳим аст ки мо ҳамаи паҳлӯҳои техникӣ махсусан системаи дифоъ ҳал кунем ва як компоненти муҳими ин лоиҳа ин боз албатта такмили ихтисоси кормандон ҳаст ки яъне технологияи ҳозиризамон истифода бурда мешавад ва мо ин корро дар якҷоягӣ бо давлатҳои ҳамсоя баррасӣ хоҳем намуд. консепсияи низоми энергетикӣ ин чизи нав нест. ин даҳсолаҳо пеш ҷой дошт, аз он ҷумла дар саршавиашон ҳасри 20 мебошад. ҳамон вақт як марказ ба номи маркази ҳамоҳангсозии диспетчерӣ ҷой дошт ва имрӯзам фаъолият дорад. фикр дорем ки бо назардошти талаботҳои нав, бо назардошти имкониятҳои нав мо бояд ин марказро пурра таҷдид намоем. дар ин бора мо аллакай бо давлатҳои ҳамсоя суҳбатҳо дорем ки тариқи яъне ин марказ мо ҳамоҳангсозиро самаранокиашона баланд бисозем. ва яке аз ҳадафҳои муҳим ин зиёд намудани иқтидорҳои имкониятҳои содироти барқ ба давлатҳои ҳамсоя. албатта имрӯз ин содироти барқ аз Тоҷикистон ва давлатҳои ҳамсоя ки рӯ ба афзоиш ҳаст, характери мавсимӣ дорад. вазири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита сохтмони нерӯҳои барқи обии Роғунро пешкор оварда истодааст. пурра ба кор даровардани иқтидорҳои ин нерӯгоҳ, яъне имкониятҳои Тоҷикистон барои содирот тамоми сол пайдо хоҳад шуд. ҳар як киловаттсоате ки имрӯз мо ба давлатҳои ҳамсоя содирот мекунам ва аз ҳисоби энергияи сабз мебошад.
و نیروی کسب برق آبی میباید و حتی برای اعصاب نیروگاه عظیم رنگ روغن و ها خاراکتر انرژی سبز دارند. شاید یعنی اینجا دولت‌های انگشت‌شمار به مانند تاجیکستان در جهان هستند که در آینده قریب 100% انرژی حساب نیروی سبز باشد. و ما با نیروی سبز البته تولید برق حساب پتانسیل آبی این رقابت پذیری ما می باشد همچون تاجیکستان، لیکن در برابر این برای ما مهم است رشد دیگر منبع‌های برقرارنده انرژی و بنابراین حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که تا سال 2030 ما باز 700 میگاوات نیروی برق آفتابی و بادی رو در تاجیکستان ما میسازند. خط اساسی و شمال کشورمان در ولایت سوخ خواهد بود. برای ما نیروی سبز این نه یک شعار خوب که امروز همه درباره گپ میزنند، این رقابت پذیری ما است. ما در این چی رقابت پذیر هستیم و ما البته از نو پیوست‌شوی به آسیا مرکزی البته تاجیکستان که دارای پتانسیل‌های زیاد انرژتیکی می باشد، ما از لحاظ رفتار منطقوی خواهیم دوام داد، یعنی ما مسئولیت پورا حس کرده ایستادیم و چی در تامین انرژی سبز و دولت‌های همسایه چی در ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌های آبی ما دائما منفعت دیگر دولت‌های همسایه را بینابر گیریم. درست است. آیا معین شده است که حصه تاجیکستان در سیستم یگانه انرژتیکی منطقه چند فیصد رو تشکیل می‌کند؟ سوال مهم است. به فکر من کوشش می‌کنم که کمی یک چند پهلو به تقسیم نمایم. البته برخوی دولت‌های همسایه اساساً قزاقستان و ازبکستان بزرگ است، زیاد است، چون که شمار اهالیشان زیاد میباشد. به واسطه در این باره اقتدارهای ما در برابر دولت ترکمنستان ما در جای سوم میباشیم. یکم قزاقستان؟ اقتدار همه بزرگ قزاقستان دارد، بعد ازبکستان دارد. به فکر خطا نکنم اقتدارهای ترکمنستان و تاجیکستان قریب که خیلی هستند، اونجا بعضی فرقیت‌ها جای دارند، لیکن مهمیتشان است که اکثریت اقتدارهای دولت‌های همسایه بغیر از قرقیزستان این از حساب نیروی حرارتی میباشد و اگر ما درباره نیروی سبز امروز گپ زده ایستادیم، اقتدارهای تاجیکستان در این باره نسبت دیگر دولت‌ها زیاد هستند و البته قرقیزستان دولت همسایه ما و هم اساساً ذخیره‌های آبی خود استفاده برده ایستادند. اثناء پیوست‌شوی به نظام انرژتیکی آسیا مرکزی این امکانیت می‌دهد که به یک بازار بسیار بزرگ رساندن در کار است. طلباتشان تا 150 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل خواهد داد. اقتدارهایی که واضح ما میتونیم درباره نیروی برق آبی روغن گپ زنیم، اقتدار سالانه‌شان زیاد از 14 میلیارد کیلووات ساعت خواهد تشکیل داد. یعنی خبر خوش برای ما است که طلبات بزرگ است. در نقشه داریم که زیاده از بدون پورا تامین بودن طلبات برق در داخل تاجیکستان ما باقی مانده برق اضافه این بیسته به صادرات روانه خود شد و از آن جمله به آسیا مرکزی. پیوست شدن به این سیستم آیا با کاهش دادن نرخ گاز در تاجیکستان به ما کمک میرسونه؟ در دوره همکاری دولت‌هایی که ذخیره بوی گاز دارند با نرخ‌های امتیازناک باید با دیگر دولت‌ها پیشنهاد کنند. همین طور است؟ البته علاقه‌مندی مستقیم ندارد. نرخ و نوای گاز و نفت و تنظیم علویده خود دارد و خاراکتر جهانی دارد و در برابر واردات گاز ما پیوسته امروز درباره کار برده ایستادیم برای زیاد نمودن استخراج
нафтогаз дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон барои хона намудани талаботи дохилии бозори Тоҷикистон ки имрӯз асосан аз ҳисоби воридот таъмин карда шавад, яъне ин масъаларо дида бароем. барқарор намудани ҳалқаи ягонаи энергетикӣ ин модели пешинааш аст ё ки таҷдиди он мебошад? албатта ин аснавпайвастшавӣ аст. мо бевосита дар бисёр мавридҳо ҳамон таҷрибаи хубе ки солҳои пеш доштем ба ҳамон такя хоҳем кард, лекин чиқдр ки ман дар боло гуфтам, ҳозир ҳастанд усулҳои нав, технологияҳои наве ки мо ина бояд истифода имкониятҳо барем ва мақсади мо ҳақиқатан бозори энергетикии Осиёи Марказиро ташкил намоем ва ин дар чорчӯбаи барномаи карек бозори иқтисодии Осиёи Марказӣ камакак диди васеътар дорем. Умуман ҳамин пандемия як чизро мо мушоҳида карда истодем ки то пандемия давлатҳо бисёртар модели ҷаҳоншавӣ қатъи кору рафтор мекарданд ва имрӯз мо дида истодем ки муҳимати ҳамкории регионалӣ ва муҳимати хона намудани талаботи дохилии худи кишварҳо ин ду элементи асосӣ пеши назар омада истоданд ва маҳз ҳамин водор карда истодааст ки мо такя дорем ба ҳамкории регионалӣ. Ин як процесси давомдор аст. ҳар як давлати мо аллакай суҳбату вохӯриҳо дорем. кӯшиш карда истодем ки ҳамосозиро дар платформаи ҳам дуҷониба ва ҳам бисёрҷониба баррасӣ намоем. дар боло чиқдр қайд кардам ки маркази танзимкунандаи диспетчерӣ ҷой дорад ва дар сурати ва ин мақсади пешниҳоди худи Тоҷикистон аст ки ин марказро мо пурра таҷдид намоем ва маҳз тариқи ҳамин механизм инструмент мо тавонем таҷрибаҳои беҳтаринро ки дар дигар минтақаҳо истифода буда истоданд, мо албат ба ҳамон таҷрибаҳо такя кардем. яъне ҳастанд нозукиҳои минтақа ки вайҳо бояд ҳатман ба инобат гирифта шаванд. албатта метавонем бозори Осиёи Марказиро рақобатпазир бисозем аз лиҳози он ки маблағгузории иловагӣ ба ҳамин бозори энергетикӣ ҷалб хоҳанд шаванд ва дар ин бора мо бо бисёр шарикони рушд кор карда истодем ва фикр дорем ки дар оянда як низоми муайян ки барои ҳама гӯем ки ҳам фаҳмо бошад, ҳам қобили қабул бошад, баррасӣ мешавад ва шояд дар оянда ин модели Осиёи Марказӣ ҳамчун намуна барои дигар моделҳо мешавад. шумо гуфтед ки маркази идоракунии ин низом ташкил карда мешавад ва ин марказ дар куҷо ҷойгир мешавад? аз куҷо идора карда мешавад? таърихан ин дар шаҳри Тошкент ҷой дошт ва имрӯз қисман ҳам амалӣ кору фаъолият карда истодааст. ин система таҷдиди зиёд пурраро талаб дорад ва яъне дар куҷо ҷойгир шуданашон, идоракунияшон, аъзоҳояшон, мавзӯи раискунии ҳамин марказ, ҳама ин чизҳоро мо албат бо давлатҳои ҳамсоя дар вақти зарурӣ ба як мувофиқа хоҳем омад. USAID лоиҳаи электроэнергетикаи Осиёи Марказиро дар минтақа татбиқ намуда истодааст ва ин лоиҳа ба хотири тавсияи ҳамкории минтақавӣ дар бахши энергетика дар минтақаи Осиёи Марказӣ татбиқ мегардад. оё барқарорсозии ҳалқаи ягонаи энергетикии Осиёи Марказӣ яке аз тарҳҳои ҳамин лоиҳа бошад? умуман ин барнома ҳаст, лоиҳа не, ва ин барнома дар назар дорад кӯмаки техникӣ, дар назар дорад корҳои тадқиқотию машваратӣ ва масъалаи инфрасохторӣ дар ин барнома ҷой надоранд. яъне барномаи аснавсозии аснавпайвастшавӣ ба низоми энергетикаи Осиёи Марказӣ ба ин барнома
از این لحاظ تعلق ندارد. هر یک اعضای این بازار یا که دولت‌های ایالات مرکزی بسیار وقتا خدمت رسانی مشاوره کرده می شود. البته هستن موضوعهای وابسته به هماهنگسازی، هستن وابسته موضوعهای حجت‌های تکنیکی که امکانیت میتن که هر یک شبکه‌های که دولت‌های مرکزی و هم علاقمندی داشته باشند و یک گویم که ترتیبات و قاعده‌های عمومی شدنشان در کار است که یعنی دولت ها در عموم و در علیحدگی توانند از روی این ترتیبات و قاعده ها عمل بسازند. در دایره لایحه 8000 ساختمان خط انتقالی 1400 کیلومتر توجیکستان و پاکستان برق صادرات میکند و شما در صحبت قبلی ذکر کردید که سال 2022 ما علاقه میتوانیم که توجیکستان برق را به پاکستان صادرات میکند، ولی کارشناسان میگویند از وضع سیاسی که در افغانستان است تطبیق این لایحه قفا میماند و همچنین آنها ذکر میکنند که جانب پاکستان انتظار نمیشود و احتیاجات خود را با برق حل مینماید. در این مسئله پکین به اسلام آباد کمک میرساند. یعنی در دایره لایحه خیلی بزرگ سیپک چاینا پاکستان اکونومیک کریدور یعنی دالان اقتصادی چین و پاکستان مسئله حل خود را مییابد و در دایره این لایحه علاقه ساختمان چند نیروگاه در پاکستان به نقشه گرفته شده است. پس برمیاد که جانب پاکستان میتواند که از صادرات برق تاجیکستان به کشورش دست کشد. آیا چنین پیامد جای دارد؟ سوال شما از دو قسمت عبارت است. در مورد اول وقتانه رفت ساختمان این لایحه عظیم بزرگ منطقوی دوام دارد. حقیقتا به فکرم نمونه این لایحه در جهان قریب که جای ندارد. یعنی هدف این لایحه از شبه روسیه مرکزی در نظر داریم تاجیکستان و قرقیزستان 1000 میگاوات رو با دولت‌های همسایه انکترش بگویم که 1000 میگاوات با پاکستان و علاوه باز 300 میگاوات به افغانستان انتقال خواهیم نبود. خوشبختانه ما در این باره از لحاظ ساختمان تطبیق این لایحه ساختمان انشاءات کار دوام داده استادیم و چیزی که من گفتگی بودم که تاجیکستان قسمت خود را سال آینده به انجام خواهد رساند و ما هم به همین هدف نائل میشویم. زیاده از 80% کارها که به تاجیکستان علاقمندی دارند عملی شده استادند. اکثریت تجهیزات ها در تاجیکستان وارد شده هستند و حاضر کارهای مخمنده کارهای ساختمانی نسکانی روان دارد و خیلی که ما از اول تطبیق لایحه تاجیکستان گفتیم که ما سال 2022 آماده میشیم، آماده هستیم. در برابر این قسمت بزرگ این ساختمان به افغانستان تعلق دارد و در افغانستان هم اخباراتی که ما داریم اکثریت تجهیزات ها دسترس شده هستند و نصف کارهای ساختمانی هم به انجام داده شده هستند. در پاکستان باشد همین سال یک تکان نو را گرفتن و ساختمان زیرزگاه اساسی کنورتری و قسمت خط انتقال برق علاقه سر شده هستند و ما با همکاران خود در پاکستان منتظم در تماس هستیم. صحبت ها و وخوری ها داریم و چاره ها را در یک جایگه اندشیده استادیم که چی باید کرد که صورت ساختمان قسمت پاکستان هم تیز نماییم. جانب قرقیزستان هم ساختمان خط انتقال برقی
баландшиддати дака сӯхт шурӯъ намуданд. ҳамкорони мо дар Қирғизистон ҳам ин корро тезонда истоданд. Бояд қайд кунад, ки Тоҷикистон аз ҷиҳати мавқеи география мо омода ҳастем, ки содирота аллакай сар намоем, ҳатто пеш аз оне ки қисмати Қирғизистон лоиҳаашон ба анҷом хоҳад расад. Яъне лоиҳа ҳозир дар ҳамон сатҳе қарор дорад, ки ягон баҳс, ягон ки шубхан барои ба анҷом расондани лоиҳа нест, чунки масъалаҳои асосии лоиҳа аз лиҳози маблағгузорӣ, аз лиҳози дастрас намудани таҷҳизотҳо, аз лиҳози ҳаҷми сохтимон дар як сатҳи муайян қарор дорад, ки пешгирии ин лоиҳа ғайриимкон мебошад. Бинобар ин кас ҳазор кори худро солҳои наздик хоҳад шурӯъ намуд. Тоҷикистон якумин шуда ба рӯи ҳамин лоиҳа соли оянда мо омода мешавем. Вобаста ба қисмати дуюми саволи шумо, оё эҳтимолият ҷой дорад, ки Покистон мавқеи худро дигар кунад? Ман фикри дорам, ки не, чунки барои татбиқи ин лоиҳа ҳар як аъзои ин лоиҳа, дар назар дорам Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Покистон, мо маблағро ҷамъ кардем, қарзро ҷамъ кардаги ҳастем, ки месозад. Яъне дар ин бора якчанд созишномаҳоро мо имзо кардаги ҳастем ва ин созишномаҳо, яъне якашон созишномаи генералии лоиҳа, ки аз тарафи ҳамаи аъзоҳои ин лоиҳа имзо шудаги ҳастанд. Мо боз дорем созишномаи хариду фурӯши барқ байни чорта ширкатҳои миллии ин давлатҳо. Мо дорем созишномаи ҳамоҳангсозӣ ва ҳама ҳамин созишномаҳо боз кафолати давлатиро бар бар дорад. Ин лоиҳа характери байналмилалӣ дорад ва ҳар як аъзои ин лоиҳа вазифадор аст, ки пурра ӯҳдадориро иҷро намояд. ва ин албат муҳлати муайян дорад. Лоиҳа созишномаҳо бетағйир хоҳанд монд, фақат ягона чизе, ки мо доимо албат дар якҷоягӣ баррасӣ кунем, ки муҳлатҳои ин лоиҳа, яъне то охири ҳамон муҳлат ҳар як тараф ӯҳдадор мебошад. Ман боз гашта ҳамон мавқеи асосӣ ба мегӯям, ки барқи Тоҷикистон ва Қирғизистон азбаски энергияи сабз аст, рақобатпазир хоҳад монд. Ин як мавзӯи паҳлӯ. Албатта ҳамон барномаи СИПЕК-е ки шумо гуфтед, ин барнома ҳақиқатан азим аст ва ин аз ду қисмат иборат аст. Қисмати якум қисмати энергетикӣ аст ва қисмати дуюм ин истихроҷи маъданҳо мебошад ва дар аксари вақтҳо ҳамин лоиҳаи энергетикӣ вобаста ба қонеъ намудани талабот барои истихроҷи конҳои маъданӣ мебошад. Ва бояд қайд кардан даркор аст, ки аллакай баъзе ин лоиҳаи энергетикӣ амалӣ шудаги ҳастанд ва дар аксари мавридҳо инҳо нерӯгоҳҳои барқи ҳароратӣ мебошанд. мо агар ба мақоиқтисодиёти Покистон нигоҳ кунем, ба сурати афзоиши талабот ба барқ дар Покистон дида барем ва имрӯз фарқияти калон аст. Дар бисёр вақтҳо камчинии барқ мушоҳида карда мешавад. Ман мутмаинам, ки лоиҳаи Каса Азор ба фоидаи Покистон хоҳад буд. Хостем, ки ба вазъи имрӯзаи энергетика дар кишварам низ вазъи масъалаҳоро бо шумо суҳбат дошта бошем. Вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста ба норасоии барқ дар баъзи минтақаҳо мардум бисёр шикоятҳо доранд. Умуман дар шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста ба ин масъала сару садоҳои зиёд аст. Сабаб чӣ бошад?
و میخواستیم بفهمیم که عموما کی نورسایی برق در فصل سرما حال خود رو مییابد. قدم ما از این مشکل آگاه هستیم و برای همین شرکت انرژتیکی مخصوصا برق تاجیک و از آن جمله شبکه‌های تقسیمات برق تلفن باوری در هر یک شهر و نویه فعالیت دارد و هر روزه با همین تلفن باوری مراجعت کرده هستند و ما به واسطه کامنتاری‌هایی که صداهایی که در شبکه‌های اجتماعی هستند نوبت به واسطه برخورم با دقت داده چراهای عملی رو رسانده استادم. این مشکلی رو البته در مد اول خاراکتر تکنیکی دارم. بغیر از این امروز طلبات به برق روز از روز زیاد شده استاده است. چه در شهرهای کلان تاجیکستان ما و چه در ناحیه‌های جمهوری ما. البته برای خانه نمودن این طلباتی که روز از روز زیاد شده استاده است، یعنی شرکت‌های انرژتیکی ما چاره‌ها رو اندیشیده استادن در این باره. البته اینجا هستند فاکتورهای داخلی که ما کار کرده استادیم و فاکتورهای بیرونی ما نمیتونیم کار کنیم که امروز تغییریابی اقلیم جای دارد و این همچون در سالهای پیشتر به ریزش آب در دریاهای جمهوری ما تاثیر خود دارد. خوشبختانه امسال ریزش آب و سطح آب انبارهایی که ما در جمهوری داریم همین سال بلندتر است و معنای آن دارد که تامین قوای برق همین سال برای شهروندان تاجیکستان بهتر و خوبتر خواهد بود. همزمان به واسطه یعنی شرکت انرژتیکی ما مسئله استفاده بردن اقتدارهای مرکزهای برق و گرمدهی، زیاد نمودن گرمدهی در پایتخت عزیز ما که این امکانات میتر که با برق بسیارتر ما در تمام جمهوری تامین نماییم. این موضوع با کار کرده استادیم. مسئله که به واسطه از خود ما وابستگی دارند این البته وابسته به زیاد نمودن کار و ثمره‌ناکی خود نظام انرژتیکی می باشد. در مد اول ما حاضر عملی نموده هستیم تکنولوژی‌هایی که به صرفه برق علاقه‌مندی دارد. از آن جمله کم نمودن تلفات‌های تکنیکی و تجارتی، این وابسته به کارهای فهماندهی، این وابسته به زور نمودن عملیات کاری شبکه می باشد. دوام دادن ساختمان نیروگاه‌های نوی برق آبی به مانند روغن، اقتدار روغن سال سال زیاد شده استاده است و با زیاد شدن آب انبار نیروگاه روغن این البته اقتدار اساساب آب، اقتدار اصلا نیروگاه‌هایی که در بخش هستند زیاد خواهد نمود. به واسطه تجدید نیروگاه برق آبی سربند را داریم که باز یک دستگاه چند روز پیش به کار درآورده شد. دستگاه دیگر رو ما البته در 3 ماه یکم باید به کار خواهیم درآورد. یعنی این تجدید معنا دارد نه فقط همان برقرار نمودن اقتدار این دستگاه ها و حتی زیاد نمودن آن. یعنی ما اینم در گذشته گفته که بودم حساب تجدید ما باز علاوه زیاده از 300 میگاوات رو اقتدارهای خود رو زیاد نماییم. یعنی اینجا یک چند سلسله کارهایی که ما کرده استادیم که این به واسطه وقت رو طلب میکند که برای معاینه خانه نمایم. دارم که اگر ما همین زمستان بینابر گیریم خدمت رسانی و تامین خوبه برق کلا نسبت زمستان گذشته بهتر و خوبتر خواهد بود. دلیر جمعه شما در صحبت قبلی با ما ابراز داشتید که رهبری دولت
зимни таинуд пеши шумо ҳалли чанд масъалаи муҳимро вазифагузорӣ намуданд. аз ҷумла махсусан таъкид сохтанд ки тариқи давом додани ислоҳот шаффофият ва самаранокиро дар низоми идоракунии энергетикӣ таъмин намоед. чанд муддат аз байн рафт ва мо мехоҳем бифаҳмем ки оё аз ӯҳдаи иҷрои ин супоришҳои сарвари давлат то кадом андоза шумо муваффақ шуд? Саломат бошед. Албатта ислоҳот давом дорад. Ислоҳот ин як кори тим мебошад ва албатта дар олудагӣ як кас амалӣ кардан наметавонад. Ин дар мувофиқа ва дар якҷоягӣ бо вазорату кумитаҳои дахлидор, мақомотҳои дахлидор ва дар мувофиқа байни се ширкати энергетикие ки мо имрӯз кору фаъолият доранд, ино худи барқи тоҷик ҳадафҳои ин ислоҳот характери муолла доранд ва шояд мо натиҷаи хубтарро дар 2-3 соли оянда хоҳем бинем. Лекин агар мо дар бораи натиҷаҳои кӯтоҳмуддат, яъне 11 моҳи сол агар бинем, вайҳо ҷой доранд. Мо дида истодаем аз лиҳози шаффофият ки имрӯз низоми билингӣ, назорати он, истифодабарии он куллан мукаммал шудаги аст. Аллакай аксарияти муштариёни мо ҳисобномаҳои худро тариқи паёмакҳо SMS гирифта истоданд ва маҳз бо ҳамин усул мо дар вақти ин ё он савол пайдо шуда муштариён мустақиман метавонанд ба марказҳои муроҷиати муштариён муроҷиат кунанд ва ба саволҳои худ посух пайдо кунанд ва ҷойҳое ки проблем аст дар ҷойашон дида буроем. Ва албатта мо аллакай ва маҳз ҳамин муроҷиатҳое ки мо аз муштариён ки шумораашон имрӯз хеле ҳам зиёд шудааст гирифта истодаем, мо имконият метиҳад ки таҳлил намоем, мушкилиҳоро муайян бисозем ва чораҳои дахлидор андешем. Дар аксари вақт ҳозир такя карда истодаем ба барномаҳои вобаста ба паст кардани талафот, яъне ҷорӣ намудани низоми билингӣ, васле намудани ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ ки ин шаффофияти 100%-ро таъмин кунад. Мо ин таҷрибаро аллакай дида истодаем дар шаҳри Хуҷанд ки имрӯз талафот дар шаҳри Хуҷанд дар сатҳи 74% қарор дорад ки наздик ба меъёрҳои байналмилалӣ аст. Мо дар назди роҳбарияти ҷамъияти тақсимоти барқ вазифа мондем ки инҳоро ба меъёрҳои байналмилалӣ наздик бисозанд. ҷамъоварии маблағ зиёд аз 100% мебошад. Ин маъно мебарад ки қарзҳои солҳои пеш барқарор шуда истоданд. хушбахтона имрӯз як лоиҳаи яъне хусусӣ мо дорем дар шаҳри Душанбе, махсусан дар ноҳияи Сино ки дар ин ҷо ҳамин низоми билингию васле намудани системаи ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ аста. Аллакай тахмин 15-20% муштариёни ин ноҳия дар низоми билингӣ дароварда шуда истоданд ва дар соли 2022 яъне тамоми ноҳияи Сино ҳам дар ҳамин низом ранги шаҳри Хуҷанд дароварда мешавад. Аллакай имрӯз натиҷаҳо бисёр назаррас ҳастанд, чӣ аз лиҳози паст кардани талафот ва чӣ аз лиҳози ҷамъоварии маблағ. мо дида истодаем ки гардиши пулӣ дар низоми энергетикӣ дар кишварамон зиёд шуда истодааст. 13% сурати афзоиш мебошад. мо дида истодаем ки 13% дар 11 моҳ яъне гардиши пулӣ 13% зиёд шудагааст. Имрӯз тавонистем ки куллан талафотҳои техникиро дар шабакаҳои интиқоли барқ, яъне дар хаттҳои интиқоли барқи баландшиддат куллан гам бисозем ва аллакай ба меъёрҳои байналмилалӣ инро оварда истодам ва барои ин барнома ки чанд соли охир амалӣ шуда истодааст, хушбахтона мо вақтҳои наздики напура ба анҷом мерасонем. Яъне ин ҷо боз замон таҷрибаи беҳтарини ҷаҳонӣ, технологияи нав ҳам чизҳо истифода мебарем ки ин ҳам
шаффофият ва асос самаронокиро зиёд намуда истодааст. ҳозир дигар механизмҳои дигарро ҳам баррасӣ карда истодам, масалан ҷумла ба кор даровардани суратҳисоби махсус барои низоми биллингӣ ки вай имконият медиҳад ки гардиши пулӣ на фақат зиёд намоем, лекин вай боз самаранок назорат ва истифода барем. дар поёни суҳбат мехостем бифаҳмем ки шумо муҳтарам Далер Ҷума кадом дастовард ё нишондиҳандаи беҳтаринро ки дар соли ҷорӣ ба он муваффақ шуд мехоҳед махсусан зикр намоед? Саволи хуб аст. Бакрам инҷои масъалаи асосӣ ки мо имрӯз дар бозор се ширкати энергетикӣ дорем ки ҳар якташон алоҳида кору фаъолият дорад ва тасаввур кунед ки як ширкат буд, ҳозир се ширкат шуда ва се шоха тақсим шуданд ва дуюм ин пурзур намудани низоми биллингӣ аст ки ман дар бораи натиҷаҳои вайҳо гап задам. Сеюм ин зиёд намудани гардиши пулӣ гардиши пулиро аз ҳисоби қарздории қувваи барқ ё ҷамъоварии қарздорӣ зиёд намудани ҷамъоварии барқ ин мо ина 11% тавонистем зиёд намоем. ҳозир тавонистем яъне зери роҳбарии ҳукумати Тоҷикистон самти рушди соҳа то соли 2030 элементҳои асосии рушди ин соҳаро муайян сохтем ва албат корҳои назар ҳастам дар ҷалб кардани сармоя дар соҳаи энергетика ҷой дорад. Албат замимаи хуб мо дорем ва ман фикр дорам ки дар бораи ин нишодотҳо мо соли оянда метавонем пурратар гап занем ва асос ина бояд муштариён худашон дар зиндагии рӯзаи худ эҳсос кунанд ки тариқи беҳтар намудани хизматрасонӣ аз тарафи ширкатҳои энергетикӣ.